سەرۆکی رووسی ڤلادیمیر پوتین بەڕەوانیش داگیرکردنا ئۆکرانیا کرد ڕۆژێکی پشتیک و سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن سەردانە کەیف کریش ji بۆ پشتگیریە و پشتەوانیە بەردەوام ئەمریکا و هەڤبەندên wê yên Rojavayî jî kêf ra. Putin bejdariya welatê xwe di peymana kêmkirina çekên navokî ya bi Amerîka re jî ragirt. Ew peymana dawiya du cebilxanên herî mezinên navokiyên cîhanê ye. Ji bo şîrovekirina van babetan em mêvandariya Dr. Mecîd Heqî şarezayê siyasetê li Helsinkî dikin. Dr. Mecîd dem baş yanî ev ragihandina duh ya serokê Rûsî ku ew wê rêketina navokiyan kêmkirina çekê navokî bi Amerîka ragire heya çendê gefeya li ser Ewropan heta çendê yani Ewropî çawa berê xwe didin vê daxuyaniyê. Di rastî de ew ku axiftina ku pêr Putin, Vladimir Putin li Meclisa Dûmayê de kir ji bo bi sedan kes yekdikar bi destên Rûsî ku dawet kiribûn û li cihekê zor bêdeng da li rastî de biwanî bû bi çend sebeba bû. Yek bû ku bi hedêra hatina salvegera hêrişa dagirkeriya Rûsya ji bo Ukraynayê dixwast rewşê raportekî ser rewşê bidin. Her wek hûn dizanin Rûsya li salan da serokê Rûsya çawan li Amerîka da raporta salana ew bêjin National State serokkomarê wan dided bo Kongrê ew jî salana raporta xwe ya serê salê dided. Îsal bû cara yekim serê salê rapor neda hat bû li bereberê sersala destpêka hêrişa dagirkerî ji bo Ukraynayê dest pê kir. Li wan da li ser buwarên cur bi cur axist yek ji wan paşekişî li peymana New Star ye û amadebaşî dan bo hêzên hemû hêzên wê xasmûyê. Diyar ew hem nîgeraniyê li astê Ewropa da yekî Ewropa da hem jî li astê Amerîka da dixulqîne diber ku hereşeyek bil û heta eger praktîk nêtekirin li warê hestiyarî û dibe sebebê ku amadebaşiya welatan ji bo pirsgirêkiyan zêdetir bît ve ew tirsa heye ku ew şerê ku vê gewêtinê navbera Ukrayna û bi kiryarî Ukrayna û Rûsyaya derbas bîtin bibîte şerêtê cîhanî ku welatên dî jî têkil bîtin. Xwast ku em dizanin ku Rûsya dixwazîtin zextê li ser Belarûs bînît ku Belarûs jî bibîte beşek ku şera. Belê Dr. Mecîd em dizanin yanî li van çend rojên borî berî seredana Biden ji bo Kîyev û ji bo Poland konferansê Munich jî gelkî wekû dibêjî mikurî li ser hindê dikir ku piştevaniya Ukrayn bêkirin taybet jî ji çekan. Seredana Biden di pê re hat û ev hemû hewlên diplomasî û yên piştgiriya Ukrayna. Ev sedemê Hindiye ku ew azirandin li cem yan bibe sedemê azirandina Rûsya û Vladimir Putin derkeve duh wê biryarê bide? Biryara ragirtina çekî navokî mebestam ew. بيقين روسيا ويدا ويدا خو تني جلا تني حسن يا سهل كده بركو حمو او بشتواني كو يعني صار جبري دماغ الشر داس بيقول كومبنا نتوي جديده لتحمو بلاط الدنيا ده تني شهر بلاطه بشتري لروسيا كده ايدن حمو ان دش بن برانيان انجي بيدنغون ايلوجي ل بنديا نتوي جديده دوباره جوینتیا جبوكو بريارنامه ديجي ji bo parastina yeketiya axa Ukraynê ve ji bo mehkumkirina li rastîda Rûsya bêderkirin ve bi kêmiya şêx welat piştîwanî wê meselê dikin. Ew hemû bûne sebebê ku Rûsya sehbe îzolebûnê bikin piştîwanê wê nebûn. Xasmayî li medayekî gelek Kurd da li medayekî li saletî da hem Ewropa hem cihana rojava cihana bêjin demokratîk li barê abroya xwe li Rûsya bêminet kirin و کارت کردیم که آبرویا جهانی جه هنده گریدایی به روسیه نمینید و اوه همو زختک زیده لسر پوتین دانای لدو آلیا دا لآلیا که لشرین لوی شر دا خسارین کل روسیه خاصمایی او انسانیت که ارتش روسیه به هجمارت جلک زیده هاتی پشتن خسارین آبروی که جیتتنه او آرمانجی که بود دو مهادانا بونه ها جید وقت
تي برشاوكو بتشان صالة بكشتن أو أنا حمو زختي تسال بله دخل وبيتن باشا غير رابوري بدتن بلي باشا دكتور مجید امدزانن يعني بری دمکی لأوروبا خلقیه بگشتی بحثی ترساوان چه مثلا چکی ناوکی هبو و مثلا تولیا روسيا و بوتين جو أوروبيان دمكو بشتگیریا أوكرانيا ديكن لولات وكفلند بون منتو دويدري الولات ديان أوروبي يعني أو هست شاوايا هست يعني ترس ج قرنبونا شر يعني جي بقهت الراديكو چکی ناوکی ببكارينان دراسته ترسا ولاتن نزيك روسيا خاص ما فنلندا او ترسا ولاتن اوروبا روج هلات ترسن ديروتينا دبركو بديروتي دا روسيا راجع هنديه لا اخفنا خوش دا بوتين بحثويتكو ام دويا غرورا نتوي او جينكو مستحق روسيا بجرنوا بي اماجي او خاص يك جوا مثلا اوكرانيا بكوينا اوكرانيا بك بشك روسيا زاني دريج دم ام دكارم بيجن فنلندا جيكو وقتي خو دستي تزاري روسي دبوا اويجي بك ولاتي خو بالبرويتي نتني مثلا نوتي بلكي او هيرشاكو روسيا لسر اوكرانيا كده ترسويتكو بلكي او اجر سر كيوتن ب بلكي هيرشا سر جيدي بتكو او انا جي ملحق اخوكو بتت او انا حمو او ترسن جال بنيجي ترسا مثلا تشكي نوتي بيقوم تشتكو خلدين دردوري ولاتي مكو فنلندي ولاتي كو جيران روسيا زيادة لهر جريتي ترسين دبركو لهر جريتي دا اجل تشكي نوتي بكار بكير دبركو لباري خاطي وجلق نزيكي وينا او بازنايا شابورين نوتي دكاريتن راستوخو تأثير النت اللي لسر جنجيه لسر انسان لسر جيانا جلق قدام او جي ترسيه بله دكتور مجید حقی شروفکاری سیاسی هلسنکی فلند به مرا بقول که سپاس